FM. That was the situation as at last week. And to Obolo and Anope, what is the situation? Okay, Kofi, and now Anope me drew hono sabi ye huno. Mimpatable. You know, Emura Akoma FM. And Emura Ketwa. Na o se na waye ke gapa kese no. Okay. Na ekipamwa ko ekoka eye apelele asase gata kakraka na eda ho no. Da asase between asase ne aboabo. Sa gata kro no na esa bom ekosi Anraga Junction gata kese no a ewo Anraga Junction no. Na die unu ne se ye kowura nsutobirem. Edu nsutobira Anraga Junction timi yiri eche eboso ema eduru sa nsutobira sa no a ka enko ka ema ni na kofa bai ejina waye gata kese no a aha se ya tesia make say oba Akoma FM ana enyenwura nko akofi bottles ensuo bottles akese na nketoa ene enwura different ana portable yanka ntraw se gata kese a obi ba ohu obeka se bi asase ana bi ya so dan pack enwura ene Robert ahodo e bi agumu but sabra make say o se sa gata ya make one sebo a ewo waye kei uduro hanu ma filling station bi wo ho that filling station bon so for so I was that filling station na mu na omo tell say ha wo mo pa na me filling station for ayi bon so for no adwumayfo e wa ha ene wo mo so mo twitwam bi bebi ko ka na ye ho omo so concern omo so ta concern ni sa gata kesi a da wa ye ke boss good morning me wa kwa ba de ba Akoma FM mimpatable wa ha no say for how many years ni na gata yin so ohun say enwura aye mabusuo enso ewo mu no o ha na dodo pese ni aha na mi chase edimika etanu driver nti gota we dia ha sa nyenne na gota we chase ha nso to ha nyina timi yiri kan timi mba last year ya wa na Akoma FM nti so to ha untimi njina kura but who is the problem no e dey poti etina ya na ma so twa etimi panipa na afa yiri wa he problem ni say bridge one no extra nso ewura ni ba entime ye dey entime pass ba na so nti so to ya na yiri kofi ya no ho prosuni come on ya hu say enwura for eye gapa kesie yi mu konko se na bottle sa wo yi na ewo minim oba ha be ye adwuma yi all that 24 bi aba be yi gapa ni mu da na enwura yi su Akoma FM how many months ni pato mo be yi no ka say so for about 5 months but mo be yi na che ntia sa na so no so a didn't say the inside me Robert the big at the door but that any yama planning down but link that me ebeda ye gumo mo ni enu kwa na yenim asama ebe kan ma omo ye o kipa enu na so ana higher jin sa so ent na so nya papa say Akoma FM I see boss o ha no say o ye pan ni wa ha me so to hamo but oh I see okobi na say we how be ha nkrofo mata wo ka wa ha no say gata yi unu say hamo so to amutimi adwuma na ewura wo gata ni no esa eba ha no gota na dabia ya kasa gota no okay so to na mimpatable urum na mba okay okay Akoma FM yo anti obolo as we speak situation that so ekosoro obia yenya pani bia wonim nyansa so obekwa akotu wan amon na temamufo no obia nso nya so ehwe ewo ho ensuo beto na yira fa ne esa atrane aka enya saa kofi sade ya usika no epanifo no nyansa no eba ebra ensuo ayiri na afa obie ansa na nyansa no aba mpanifo a wo pese o kire no obolo abasa no ma betina gata ne ho so ye be hene aka ho asema okay ko mo officer na nyansa no asa atiko okay issue bi si ansa na nyansa no asa ba obolo me da say Akoma FM ma ebusuo e wo waye gaba kese a eba waye
filling station a ɛwɔ wayɛ ana bɔ nsu ɛwɔ wayɛ gata kɛseɛ no na yɛka ho asɛm ɛne ti sɛ mpanimfoɔ no ɛnumere anɔpɛ yɛsɛ sɛ ɔmo ma ɔmo nyansa no nkeka ɔmo ho na ɔmo ntu anamɔ mmra sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛmfa nipa biara. Thank you very much, Obolo Namoten and Kano. Sylvester Amua on Facebook page was say I passed there yesterday. Very dirty, my brother. You dirty and and that Thursday you about maybe I will watch the situation exclusive any day back. And of course, Ujani on Facebook page videos and the pictures are and some of them are very terrible. It be a very scary way gata and then I'm kremu and